Hetna BELAP cookie channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon oni khopha tunin zong van noi mun chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote tuni January ni sim somthum ni kho a emi time sa kon chule vanoi Thusoh chum ki Lahkhom ho jani chun KSO General Headquarter Education Department a kon thangmoi ho kip le kamin thang ho kip Education KSO for example, 10 in Staff Selection Commission 2 to kisezin to pon him bolhan in ahi. Hijahin Staff Selection Commission SCC to kisaya KSO in panala dan ho say phong na anailhon in ahi. Chule maban azong SCC to kisam kaya buina nei SCC aspirant Josen KSO him belova abuina ho akiza zingding uvin tem na lehe sa na abolhan in ahi. Zanhi chun SCC Board Chairman Regional Director ho hinga representation lekha na than ovin chule DC churichampur koma zong hichule kha pilut na ane uvin ahi. SCC Exam Centre mun gamhata a an sa ozong chu weltam pi chun nai sa ding in anangi ovin anu kha pension aizo center gon pe in anu the in hi chule churchampur a exam center a the ding in jong ha te in KSO in pan ala jing in Delhi High Court changeza thu hi hearing anu hitan iza kaya panla na chung chona thilpha tampi hu ding ki na len ta anei jing u a hi thu apong do hlan in hi chule tu chunga SCC exam Emi card reject ki pol pi ho ahin adang dong a buina nei ho zo season KSO in a boipi zingding a hi thu ase be hon in hi hichina ding a jo aspirant ho in ama ho mimal boina le ha sat na zo sik KSO kom hin thut wa hi cha ko na chu pan la na lamjang ta a thei de hi tolan a koima ki kang selo a boina le ha sat na nei zo si a pha cha a KSO General Headquarter Aheloute KSO churchampur hin nai lu ji divin tem na jong a bol hon in hi Zanhichun Mizoram Khupi Aizawl District Headquarter Munchum ho a Free Movement Regime FMR ki la do le India Myanmar gam gi a thopal ki kai dei lo be san in ki phinna na sata in an chilha in hi che ki phinna chu Jo Reunification Organization Joro Vaisai Nuiza an chilha hin ki phinna sungchun FMR ki la do na government order zong an hal ha ovin hi heading khat chu government in FMR ala do to kilan a new boulder pass ki ti khat zong ahin po luin hi chi dailo va san a chu Joro in ki phinna na sata a chilha pi hi ki phinna chu Mizoram capital Aizawl Khopi bana Champhai Lunglei Kolasip Sarchip Minbung le Vaphai tang ho azong a chilhan chule Manipur sung tingno par le Chande district ho zong ki phinna an in hi Joro Vice President in Aholim na a Central Government in FMR la do ding thulu na anai na chunga Joro akilung kimpon chule hichi FMR kipi State government in atosot zong na sata indem na kinezin ahi ati government in FMR la do ding le boulder fencing building agial ati akiza amasa pension Mizoram mi pile zo na mi pi akilung hangin Zoro NGO CSO le political party honjong na sata in akidawdal 18 Joro General Secretary in anasayzin hi Mizoram State Legislative Assembly section hi kilung to in hichibil daylo na in resolution an pass ovin hichun abat sa chu hilet Mizoram mi pi central government thulu na apompoi ti hi central government in Mizoram mi pi daydan ngai sa lo ba ato ogonu achi pi got te uwa thilhoi lo so kha le Joro in mo apo lo ding hidan jong Joro secretary renlai in asabe in hi Pamasa chu central government in FMR la do na dia older an so uzong anung la do diwa Joro in nge na abol hin la hichi older la do ta sanga boulder pass system tha ahin po lunuwa hichi chung chang thu ahin Joro in dem na sata in anai uvin hi janhi ki pina ajun Joseph Lalhimpoi General Secretary Mizoram Pradesh Congress Committee ex Minister Chize Lalnun Luanga Mizo National Front le Ngursang Lova Sailo PSC member Joram People's Movement Honjong to say na anay hi. Mizoram a bit na hol a hungalzam Bangladesh a kol mi son nilegin ho kinung so tu azong Joro hin alunglay lo naw apon saw an hi. Iti tu ahi Mizo Zilai Paul MJP hoto kito ko mau aboy pidi ubinzong kisezin hi. Jani ko a boulder fencing chung chang thu a ki phinna nei Jo Reunification Organization Joro palla na Nagaland Indigenous Peoples Forum and IPF in atos na aphung vin hi
NIPF to so in assign achun India le Myanmar gamgi ki ka Tolbol fencing kai loading le free movement regime FMR ki la do nungkoi ki dingangi na izat veham an kinaitan hilla ki saipi mo po hon tu ni chanin na assign koi povin hito kilhan azoro ki phinna hi ki to sat hi NIPF to so in atalong bedan in April nisim khat 1973 kuma East India Company in Burma gamchu Crown Colony chuma apon do achun alhanga cheng ho do na le sa na zong an nei khapon jubana India le Myanmar gamgi hi March nisim som 1967 kuma ki sim hin hi cha zong chun agami ho do na le he sa masa na zong ompon hi alhanga cheng agami hon boulder hial o hi pon sim thu gamgi ho zo in am ho gamle lo sung ho pa hi bove hichezi a hi MHA in alhang mi pi ho lunghei lo na angai hla ding mi pi oso azabo la hichibui na hi akin theilama asu lap ding hi dan jong NIPF chun asejin hi Manipur achi sa 2016 kuma district isim tha ho thu a ki hona nei sing United Naga Council UNC central government state government hon Doni January nisim somthumni khole ki hona asu zamkit do hitai ki hona hi da som na khatle Sanapati district headquarter rounding hi ki hona hi AK Misra advisor north east section jangzauting hi ki hona no kha penchu achi saning kum November nisim somni le ko achu an ahin hinla hi cha achun ki hol na ima am theipon hi heading kha chu achi sa December nisim ge 2016 kuma Manipur government district sagi an sim tha hi UNC in nasata daudal a hi chi district sim tha ho hi nungla do na dia tu chana boy pijing na lai u hi Myanmar gamsunga dangi lota le hunama vai hom junta sapai to mi pi sipai ho ki ka tu na angu chi la zinga thudi thu chen ham ti jong pho china umlowa social media montina nam mi pi lung thoina thaile melna te pansa na thei za thulu thuso omjing to kimanin January nisim somni le kon khochen KNO KBA-B information secretary Francis Minin mi pi te he sa thuso an in hi thuso in asaina a tu laita kamang phai Burma sunga garmi te to ki kap to na nasata ki nei na hin koima ngansi lovin thu so him bol sing a umsing in hi chi hi phamwa ki sal he in hi ze chun tu apa nam sapai te wangsi na thu hi hanlang aki sukha ho thu zong le he chin la ngansi lo hon koiman aki sukha hi hanlang awangsi ho zong le amin le anu apa min chule a umna address ho ki san social media ho la a hin mo su thang ta lo ding in he sa na hu ki nei in hi koi tabang thu ngai lo omle aman mo akipo dige hi Hindu te hau ading a golnup lo pi loita Mahakum Mela te aki hechu India gamsung Uttar Pradesh state sunga Prayagraj mana achi sa January sim samna thumni khochon anake pan in hi hitubang kin gon anai si ule so jingbang in tu kum Mahakum Mela amanna ova mi tamwara kin chinturle kilholi ti ho si in mi something in thina atu in mi som guplam amachang ven hi amho ta sandu zuya sangam munahi tuil na thengta anei diu chu agya kulpi u hi amina mu ho sedung zujin ho gup mi pi ho chu mi tambal si a ti za na dima akane chin lai ova mun sanga hila ova thinale ki su kha na atu win ase uve Manipur gamsung til so atu ni chana Indian Prime Minister Narendra Modi income chamna am do na ding a kamke na nyaw charjang anei lowang in Uttar Pradesh til so in in Prime Minister Narendra Modi le Home Minister and Minister and Chief Minister Yogi Adityanath anake ho pingal han in til so umdan ho sei khom na jang anei uve alangkhana til so to kema in opposition party Congress in BJP ha ta adem na anezin am ho ki choi sang na ding bo ho sa tu na gut ta nei lo zi u a hi active in hi Banwe le sina bu banglang iceberg lem penai ki he A23 A2 British kam hope Georgia lamkai in ki hin so zing e kiti je chun gamkai suwa gan hin ja chom ho ding a manalin ta ai lu thezin chigil na nei hon asai uwin hi ichi iceberg len ta chu 1986 kuma tui pi to akema na anke pan hita December 2023 vela chu bongpai za ki khan thon ahitai tui pi chung lumla ang to hana meters jeliwal a sang bu bang hi ke pana ki khan ahin hitia chu square kilometers sang thum le zanga a len bu bang hi tui chunga ki le khopi banga umdo ahitai at kiti
Phat masala mazang hitabanga tui chung kilet bu banghang linta ta ho sia tui pi chung la agam kaya khusa gan cha tampi nitin kine ho na mun ho anamang tampin thina na tolo o hi leise chunga ecological impact la tui chung lamlen na to kisaya bunya len ta ang so to thaya am sia scientist hole kung chunga lamzon hon bu banglen ta hi akitol dan avet chilsing o hi thuso hi vanui climate change sans hi wang het chin chat hi pon hinla A23A bukbang zun mangjing in kihyal na len taom sa thaidan asui do ovin hi Russia teblu na le thun in hlumlam Russia gam kaisung Ukraine ten drone in anabulu ovin hi Russian copy Nevgorod mun a oil refinery mun Ukraine ten drone anabulu nawa nupile acha naw sen khanin thina anato in hi Russia ten drone ahel khil ha akol mai ka khota ana so ativin hi chile Russian Defense Ministry in Ukraine te drone jakhat lali chu gamsung gamkai chumchuma na kapla atin hi Ukraine lama Russia te missile abulun in Mykolaiv kopi anela cha semna factory akon numeni longdam sa rescuer hon aluida ove chile Russia in Ukraine gamsunga Kharkiv gamkai akon China settlement ala azobe ovin aphungdo ove Russian President Vladimir Putin in keukom a chamna omdo na ding adai sa na sezin hilla hi chu ta san the ta Ukraine palai ho to ki ho na chu san the hinam ti pho chin ngai hidan anat phongdo e alangkhana Donald Trump US President dingal hen do hi ta zingwa in Ukraine Russia ki ka a chamna omdo na ding thu om hi laizin ki dawna kho che in achil hazing na laizin e hi dunia ding in thuso hi chan in akichai tai thuso tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe